MR lawthokpagi nagasing khongjang kansilakadori haidana akanba khongjang damak naga khudingmak sem saro haidana United Naga Council an thamlakli masida thamlakli ba wafam si Manipur amasung Myanmar ani gi ngamkhai da chathok chasin yabagi leiramba free movement aduga khogi border fencing tawbasi lawthokpiyu habani naga gi maikai dagi mu thamlaisina akhoi gi masida amuk khogi meitegi side tagi mu tham isina akhoi gi border fencing ningthina tawbiyu haibani masida mu naga sing na akan ba khongjang jangsilani sem saro haidani United Naga Council na thamlai basina hairi basi makna akan ba khongjang amuk sangsin lak patar badi hojik lai ba situation sida kari karamba impact la pa yabagi khudong thiningai le jang tang hiai lema dum asi impact dum khara lakani ko maramdi north east ki magi character sida le khunda laita minari ba furup singi ko adagi even naga singi su tongan tongan ba magi jaga da karida teita magi leijaba like kuki ini hari ba singjina sin state ka leina ba mari su masum yenga kan da free movement jina moida kanoni akoi kan tawda free movement tawda ma border fencing jina kai ba pirakani ko akoi igi mari oi ba da machine disturb warakani haibani aduga event maite itself kisu loimba ka kanase boundary fencing si khaba loimba ke ta pami ai bisu ata yadaba lai maramdi akoi gisu ayam nganna kyampok lamjau leijabagi kabu valley akoi gi waijabagi ko nomadi kanogi malem gi lo gi matungina akoi gi oirakpa yabagi asadu akoi da mangdriba mayam leibasi yenguragadi akoi su kanoni for border fencing je कोई एकदम खाबसु पामदबा दुबोरी बनी करी किनो border fencing से मालेम की होइना fencing जे लोई खाना ब्रा हाइबा क्वेश्चन सु दम थोइ बनी को खादबा मयाम अमा याम निंगथि जना ngak सेल कांदा याम स्क्रीन तौरगा याम इफेक्टिव ओइबा ILP की सिस्टम सना हलगा गमागी पोट मयाम से कंट्रोल तौबगी पोसु अदुम लेबि याबा पोनि अमबो ओइरे कानूनी कंसर्न डिपार्टमेंट एंड कंसर्न तकगी गवर्नमेंट सिंगसिना को मसी एड्रेस तौगदबनी लाइक Nagagi people na pami pa kasai kanoji border fencing khadaba or even kanogi sinkuki thadogi party su pami ba mayam se yengadabani to akhoi gi question di belly da leba maitai ko bui then dai kanoni phurup sing da leiraga su ko khunda laita minarak leba thain da gi le minarak leba akhoi apun ba adum le mina horaga da ba mayam sigi apam badi kasu na te kasai gi kanose maram sadana mitop manipuri henjalak pa yaro haiba sikap ai ko sustain tawro adu degi changthok chanjin tawba maliam city ape akani networking ama oirabani hojikti saman khabe matam budi oidrabani ko adu bu tawudadi magi jati jingsina magi jaga singa to yam secure oina lipna bagi kano sanabi amasu leiri ko aduna kanglup ama bu thaina gi missing yamba population politics tawraga namghairaga muthatpagi kano matam do kan ko nazi Hitler ki kari mayam ki matam loi rabani ko ana sigum baji tawroi dabani haibaduni akoina hojik laise ko maram aduna hariba kana border fencing se atopana kalam da akoi leiribani enemy corridor thingdori bani sina akoi national park asoba leiriba leidana yangau pokpi ki part ka sai ga si kamaina yengjin ga dage gaina adigi sanga mayam ga si changthok changjin da kai ba pi ga di mi ga tanatana ko kari lakadoino ga si akoi ya khana ba ya matarkar oiriba matam ni ko apuna maksi yenga kanda aina pambadi issue thola abadi issue dugi concern over stakeholders and departments and the concerned ministry or the governments ko should address the very section of the people ko in the earliest and soonest possible time address the godabani convince the godabani ko border fencing kadobagi akoina khaningino haiba question si la akanda ko karino haiba matam da mitop sing sina free movement gi kanu da free sangjala akanda settlement tawsala akanda demographic akogi imbalance tholaga hana ledi indigenous group mayam da sai thing pi haibase masi asem orakadagi masi defend hona ko akogi sasaba pot amane ba maduki system to properly akogi kanosi maintain tawraga harioma to lakpa halakpa business tawba trading tawba khotpagi mayam do monitor phajana tawrakanda mitop ki posi henkalan da bataraga di sigi education la oi haibani da aduna
हौजिकी मधु का चेक तौब ngam उपाय लेतना फेंसिंग खाबगी कनो लाक्सल इबनी हाइबनीदा अदुना हौजिसी असेंबैदी फेंसिंग जी डायरेक्ट खाबगी महुट्टा यामना चेक्चनबा ILP गी सिस्टम ओइरो नत्रगा मागी एनी मॉनिटरिंग कनो ओइरो को सी अकनबा कनो जी पाइखटलगदी अदुम सोल्यूशन लाकनेना लौई पुनम असिदगी नाकन नाकन गी असुमजी येंगा कांदा लाइरिबा एजिटेशन तौरिबा कांगबु मयाम सिंग अदो मकोई यामना कन थुना मकोई वासु तागदबनी हाइबनीदा अदुगा अखोई अरोइबा कनोदी एनी सिस्टम अमा अखोई मधु इन्फोर्समेंट इनेक्ट तौबा अखोई याइ तौबददी अखोई इशूदी मणिपुर दा मिथो मिरान सा 1951 की मतुंग लापसे मसी हाना तकथोकपा मसीगी कनोसे नाकै यम सेंगबा अदुगा नाकै सेंगना मणिपुरी अदा खुंदामिना गदौरिबा फुरुप कांगलु मयाम से कनाबु कनानो कना कनानो हाइबदो अदुनी इवन अखोई मैतै हारेने आई मैतै हारे मैतै आई त्रिपुरा दा नत्रगा कनोदा म्यांमार दा नत्रगा बांग्लादेश दा लेगी कनोदा लेरिबा असम को कसार का लेरिगा जे अखोइसु इवन सब मानरे हारगजु हेता लागसी लैया दिदना यस यस हेता लै अखोइ कन्सियस वे हाइबनिदा अखोइ कछु पॉपुलेशन पॉलिटिक्स तौदेबा अदुगा पॉपुलेशन जु युमफम मोरगा अखोइना लैबाक सेमगे हाइना लाइक अखोइ जालिंगम गायना थोलैबा मामागी जाति मानवा पुंजलगा सेमगनि गाइन तौरिबा अदगी लाइक नागालिंग ग थोलैबा को नागा तामफम पुंजल पुंजिंगनि गायना हाइबसे मालेम द सनदब लैबाकनि लाइक मैतै अखोइना अमु कसार जु बांग्लादेश जु अदगी पुराजु अदगी कनोसु सिलेट कनोगसी अखोइ मैतै ताबनि अखोइ लौसन जरगी हाइरागदि मदु यागद्रा हाइबनिदा अदुना ने अखोइना ngसाइगी कनो करिबा मणिपुर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा हेक पीबा मतमदा भारत ता ngसाइगी मादौना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फंगबा याबा लिसिंगी मथक्ता लैबसिना डिमांड तौरकांदा पिरोइदोइ मरम कइनो अदु पिरक मतमदा इंडिया जे लैगिद्रा हाइबा क्वेश्चन दुनेबा मदुना मसि फिजिबल ओइदबा पोट अदगी कनोदो ओइंगा तमना तुम हाइदो सोर होलिबा ऑक्सीजन जिदगी हाइड्रोजन गा ऑक्सीजन गा खाइदोंनबा याब्रा हाइबनिदा अदुना अखोइगी कनो मपुमु पोसक्तो सिंग तमगी कनो से मसिदा पुल्लगा साबनी हाइबा कनो सिनि को लाइसे मरम अदुना हाइबा कनोसी पीपल की मूवमेंट अमा लागदी मागे रीजन दु फजना येंगदबनी अदुगा तसेंगना तंगाई फदनदी अखोइना बॉर्डर फेंसिंग दु खारगा nga hobagi oibe wani asengmedi pamadi nate sengna mitop laitana adum kanu se magi oiba blood relations tu leijaraga su yamna wakan tane si akoina sonaka lerasu akoina kamasi kanu ni population politics tawraga impham moiraga akoina MLA masing hena paina ba ga yamna nemba haiba tare adugi wakan du khalloidabani ko hauri so koi delimitation taw taraga su tangai phadana taw akanji लाउरिदो मितोप खंतो तौदौनी हाइदो तौ तारगसु मितोपसे लैलेना तौरे अना हाइरेट मी बार की ओना तौदे आदि हाइरगसु असेंबली सिटी होंग यारोय अदुना अदुगा अदुम मागी जगा जगा खर होंतो होंजिन तौरगा कनोदा अखोइ बेस तौरकांदा तौगदबनी अदुना मितोप पुरा खंतोप लोरबा अदुगा इंडिजिनस पीपल फुरु कुंथातरे निपानगी मियोइसिंग सेंगना खुंदा मिता लैता लैमिनरे हाइबा कानददी डिलिमिटेशन based on population do adusu atum akoi yaragani haibani ko yaram smai thangge ko okay thank you zamasida yam maruiba haitare koigi lambi gi lambi sembagi se da high court na sumoto lokhalakpagi se asi september gi phawbada khanghalakna ba matam pi khre haidana chief secretary PWD gi principal secretary amasung chief engineer RDN PR gi principal secretary commissioner amasung Manipur state rural Roads Development Agency की Chief Engineer द September 9 फाउगी मनुंग द पाउखुम पिरकनबा नोटिस इशू तौग्रे ओजा मसी थेंगबु थेंगने हाइनिंगे